Ay menen bıçmaçı, Jomok. Uşul bizdin Jomokto bir bıçmaçı bar eken, tiktirsem dep bir göynök han kızı da zar eken. Anın tikken göynögü öte koz bolç eken, ar түс berip kuulup, göңülgө kup tolç eken. Tiktirsem dep bir köynök asmandağı aydağı, köp suktанып көйнөккө ketip жүрдü aylası. Düşüp geldi bir günü, bıçmaçıga jaldırap, tigiңiz maga bir göynök, öz göynөгүм жалтырап. Макул болуп bıçmaçı, айдын boyun çenedi, dayar bolот göynөгүң bir jumada gelemi. Айткан günü ay gelet, tigilgende göynөгү кичине gelip batпады, tuura gelbey ölçösü. Жаңы göynök kiyem dep, апта сайын ay gelet, батпай көйнөк таптакыр улам тиксе тар келет. Чоң көйнөк тиксе bir günü ай илмейип калыптыр. Айга көйнөк быча албай, бычмачы байкуш карыптыр.